अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी नौना साबा लोइरबा बेहयांग पुलिस स्टेशन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन संगाख्रे बेहयांग अनि सुबा बॉर्डर टाउन ओइना सेमगलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर ना लाउथोख्रे बीजेपी ना लाउथोकिबा पॉलिसी प्रोग्राम अमता माइ पाकपा ngamdriba asi मियामना पामद्रे ताकपने हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी एल सतिन कुमार ना फोंदोख्रे अमदे ट्रक अमा लोखादा तासिनबगी थौदोक्ता मियोय मरी लेखिद्रे अतोपा मरीना अरुबा फिबमदा सोकपदगी आईसीयू दा लेरी खुरुमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज येंगबिरिबा सिंगबु कुमनथेम चैनल न ताराम नोक्सरे हौजिक मियामदा पाउ संतोकन पिजरे हौकिबा सही लिसिंग अनि तरातरेट के डिसेंबर 18 दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन उरेप उयुंग तमलमखिबा बेहयांग पुलिस स्टेशन ngasi हौनबि मतुंगिना चीफ मिनिस्टर मसामंगना संगादुना मथौ तौबा हौख्रे लेंगाक असगी एजुकेशन मिनिस्टर टीएच राधेश्याम फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएच श्याम कुमार सीएएफ एंड पीडी मिनिस्टर करम श्याम पीएचईडी मिनिस्टर लोसी डिको एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखालियान मणिपुर पुलिस की डीजीपी एलएम खौते चीफ सेक्रेटरी जे सुरेश बाबू अमदी सिंहाट केंद्र के एमएलए गिनस्वान हाउना सरुक यादुना पांगथोकिबा संगाबगी थोरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना नौना साबा लोइरबा पुलिस स्टेशन अदु कोइना सतुना यंगसिनखे थोरमदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिसना प्रजा सिंगा अफबा मरी थमद्रबदी मियामना पुलिस बु थाजबा ngamloi मरमदुना पुलिस पर्सनल सिंगना मियामगा नक्सिनना होनबा मथौ ताइ हाइना मकोक थोंबा पुलिस ऑफिशियल सिंगदा पौताक पिखि बेहयांग असी मोरेगी हेक मथंगदा यामना मरु ओइबा साउथ ईस्ट एशिया गे लेबाका ताइनबा मफम अम ओइबना बेहयांग पुलिस पर्सनल सिंगना आइन काइना संगसिलकपा अमदी ड्रग लालोनबा सिंगदगे मिकुपना होम सिंगना लैसि हाइखि अमरोमदा हौजिक चुरचानपुर सुगनु रोड अमदी तुइलेक तुरेल मथक्ता सारिबा थोंग असिसु चादा हुंबुद्रा लोसिलकले मियामगी अपाम्बा मतुंगिना सिंहाट हाई स्कूल असी हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी जगवाल मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल असी हाई स्कूल द ओंखतनबा होनगनी लोइनना जोमी कल्चरल हॉल अमा अथुबा मतमदा सानबा थौरांग तौरगनी भारत लेंगाकी एक्ट ईस्ट पॉलिसीना लाकपदा बेहयांग असी मोरेगी हेक मथंगदा अनीसुबा मरुओइबा मफम अमा ओइगदौरिबनी मरमदुना युमथंगरिबा म्यांमारगा लालोन इतिक तौबदा हेना खुदोंग चानबा बेहयांगदसु ट्रेड सेंटर अमा हांगलगनी अमदी इम्फाल बेहयांग रोड असी साउथ ईस्ट एशिया के लेबाक सिंगा समनबदा अनीसुबा मरुओइबा लंबी अमा ओइबना लंबी असी पाकथोक चाउथोकनबा भारत लेंगाकता तक्सेलगनी हाइखि बेहयांग एसएसी सर्कल सिगी मतंग अदगी सिंहाट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल दा अपग्रेड तौनबगी वाफम मरमने अखोइगी लाइबो जि गवर्नमेंट सि वे आर concentrating on education. Without having the proper educational background, we will not be able to compete the changing worlds. Aduna ikoina go to village ki mission makhada we have initiated school phagat hansi aidana koi mission jamai koi hore. Government has already earmarked 24 crore in the budget, and recently Honorable Education Minister visited Delhi, and he also met the Education Minister there in Delhi, and from the center also just we are getting another 19 crore for the school vagrancy. ngarang thobal da pangthokiba CPI Manipur State Council gi mifamna council asibu matam ga chunaba mongda onthoknaba policy program kya sindoktuna anuba CPI ama semnaba warep lore haina CPI Manipur State Council gi State Secretary L Sotin Kumar na phongdokre ngasi irawat wawanda leiba CPI gi office da pangthokiba paugi mifam amada mahakna makha taraduna hana gi lengakna 10% aduga handaki BJP na lusing balengak asina 20% haina khangnare sakot thorangi thadarakpa senfam sing lanai purik khauda hapsin bana handak Manipurna atopa state singi mamangda ikai banangkhibani handak overdraft takiba yamlaba senfam amadi mikhalgi corrupt conduct chatnaringai manungda kaithokiba senfam singi white paper ama puthoknaba CPI na taksilagani CPI na mass front singa khusamnaduna anti corruption struggle committee ama athubada semnabasu warep nakre BJP na laukhokiba policy program amata mai pakpa ngamdriba asi मियामना पामद्रे ताकने बीजेपी ना अमुक हना लेंगाक पाइरकलबदी CAB सोइदना चनहनगनी हाइबो वाफम अदुगी मायोक्ता CPI ना चपचाना थेंगनगनी हाइकी जनबा मायोग लांगपोक थोकपदा इसिंग इसाउ थोकपदा अदुग लोइरना एखोइगी मखन कयागी खुदोंग थिबा थोक मतमदा एखोइगी लेजरिबा अदुग पीपल सर्विस कोर
असे अखोई याम थूना अगस्त की फर्स्ट वीक में स्वाइदा अखोई मरुओइना नहारोल यांखैदगी तादबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा होगनी लोइनना अखोई पार्टी की लोकल पुनमक्ता पाक्सना अखोई मरुओइना अखोई मियामगी ओइबा थबक थोरम क्या सिंसे मसिद खरे हेना संजनदन याउनबगी वाफमन सिंब क्या सिंसे ngarang council na khoi warep lawjagi ngasi nongalamdaida sinmi sing puba tata truck ama lokada tasinbagi thaudokta gari adu da tonglakpa sinmi mari khudakta laikhidre atopa marina aruba phibam da sokpadagi rims amadi sija hospital gi ICU da laikanakre hiramasida tom tv gi akhanaba pawdam ama ngasi ayuk pung manga khar helakpa dwaida imphal jiri lambigi new kaithel mambidage kilometer manga rom chatlaga leiba bijang village lengang lokta truck ama lokta tasinbada mioi mari laikhidre atopa marina asopa nangkhre थौदोक अदुदा लाइखिद्रबा मियोइसिंग अदुगी ममिंगना लाइश्रम धनेश्वर सही 93 अपोकपा एल मामई लाइश्रम दोलेन सही 38 अपोकपा एल इबोहल थोक्सोम तोंदोनबा अतोपमिंग मुथी सही 19 अपोकपा टीएच सना जाउबा अमदी वांखैराकपम सामोन सही 33 अपोकपा लाइखिद्रबा डब्ल्यू सना कवी मखोय मरिमक मोइदांगपोक मयाय लेकाइदगिनी टाटा ट्रकता नुंगहोनबा चटपा सिनमी ngaktani laikhidraba mioi mari asigi thawa yaudrba haksang police na lokhatuna rims ki miren sangda thamkhre thogdok adu da sokpadagi rims amadi sija hospital ge ICU da laikatna riva miosing aduna moidang pok mai lekai dege TH navakesor laisram na nautomba atopaming roshan TH sital amadi gari adu bu thorokba laisram aboy kawi thogdok thokfam dagi phangba pawgi matungina kaithelman birom dage tiliang tamna lakpa tata truck registration number MNA 1976 asina lengang lok mapayaw silakpada atopa gari amadage overtake tawna bahonabada control mangkiduna meter samaga kuntrarom luba lokchap aduda tasin khibane nakalamoromda laikhidraba imung manunggi mioi ama oina laisram ramesorna ngasigi laibak thiba thodokta laikhidraba amadi soktuna laikanariba mioising asi nungtigi tiliangda nungpe pasatpane ngasi ayuksu pung mari makhairom tarakpa adwaida makhoi nipan mak gari aduda nungpek pasat khibane haiki मोजे पुंग मरी को समथिंग सादे साल तोई को अदोगी मोजे नुंगी मान हापा सबनी कोई कलो लेकाय थोंगी कोई काका होय के कांगतन काका इचौ को इमानबा यामबो यावरे कलो लेकाय की अदो पुंगती पुंग मरी दा थोक पुंग मरी मखाई थोक ngasi लाइबक थेगदना समाना पाउ लाकपदगी समाय पाउ फंगबदी को सिदा लाक्सबने मीजे मी निफान समथिंग तोंगेना कोना ताजबदा होजि मी मरी इमदी ngataना दम लेगिद्रे मरी इमदी आईसीयू दे लेबा रिम्स लेबा समाना ताजरे Education Department ZEO amadi local MLA fawba khanglamdana thangmeibanda leiba Lajing Ningthok Junior High School gi room thugairaga sanaba hunaramliba mioi adu lakliba jun 18 fawbagi manungda MLA ga paw fauna si haina thangmeiban kendra gi MLA KH Joysana phongdokre wafum ase ngasi MLA masamuna school asida satuna yengsinbaga mari lenana pawmisingna hangba wahang amada phongdokibani school asigi awang thangba sarukta leiba ka sing adu thugairaga sagatpa horamlaba mafam adu MLA ne yengsinki thawung adugi matangda MLA KH Joykishan haikibada haukiba tha asigi mapanda school asida mioi khara laktuna school asigi saruk khara thugaiduna naunarum ani sanaba honarambani hiram asigi matangda mari leinaba JDO John 1 ga paw faunabada mahaksu karimata khanglamdana leiramki masigi matungda Education Department gi Additional Director ga amuk paw faunabada mahaksu karimata khanglamkide school asigi headmistress ga wari sanabada mahaksu knowledge leiramkide mahi masing tampham sang asi hena fajana sagatpi badi yam phai akhoisu angamba mateng pangjage summer vacation loidringai loisena bahona bada pangba yaba mateng pangge ka sing asi bu sari ba sinmi singsu ngarang mafam adu thadok tuna satlamle school committee na school thugairam liba mioi asi khangna bahona bada lotuna laikre kendra ma da paikhat pa thabok sing kendra du ge MLA khangba haibasi tangai fade kari karamba fandagi sagadori bono haibasu khangdana kanana karamna sari bono haibasi hangningai oi maramaduna Amoromda Education Minister asisu Pukchel Sengba Minister amani asigumba thabak asida yaromgani haiba thajade maramaduna lakliba jun 18 fawbagi manungda school thugairaga nauna sagani haina tawramliba mioi adu amukta unasi aikoisu loisina bahonabada angamba mateng pangjage karigumba piriba matam asi fawbagi manungda lakpidrabade lo haiba malai lo laga leiba faroi haiki mensingi leiriba imphal mayonda leiriba school lama thugairamaga saba honremni haraga amukto ibsi kanano सागदोरगना कयानो सादोरिबसे आई MLA मोइना आई प्रिविलेज मसी मसे खंगम थोकबसे आई केंद्र थोइबसे अखोइना केंद्र थबक तोरंग चखोलब खुदि मसे कोइना
assembly house tagi natasu khangba ya hebase masi akhoi ki lamdam sige igai khum nazar bas minister shirbrain haigrabani opposition ruling gi wa leite akhoi chap manana mla singbu khoi respect tawi akhoi praja gi mihut ama haibase aduna lamdam du thawol paikhalak pa thorang khuding se makhoi su khangba gi right chap chana le hebase khoi agas house ta sinong thumum birena lokthok pi grabani aduna aigi kendra thabak chakot sarang ama government torok pa haibase masi ai khangba ge right le hebase ai myang da thamjari MLA na ain kaina sing leba kolamba laibak thibani leba kolamba gari sing lenga na fagalo haina Wildlife and Biodiversity Conservation Committee WBCC Manipur na taksilakli WBCC General Secretary Romesh Ningthongjam na thadrok pa cherol asina harak libadi Thawal District ke tentha Thambal Chingya da ain kaina ching leba kolamba JCB ama amadi Tata Tipper ama Forest Department ge staff sing na farga porakpada Khangabok Assembly Constituency ge MLA Okram Surja Kumar na ma ke escort ka loina na laktuna molhaure haina ngasi gi pause singda yaurupasi yamna laibak thibani Manipur da su nongma gi saba helakpana maram oiduna uwa thajinduna umang oihansi singpa turel kansi haina Minister MLA sing amadi miyamna yamna kana honari ngai cherak asida MLA amana ain kaina sing leba kolamba si committee sina yamna haksina lawi Forest Department ge staff sing dege MLA na molhoba gari sing adu athubada Manipur lenga lokhat piyo hairakli lenga asina su athubada mijeng changbiduna mara leiba sing dandi piyo hairaduna umangi potok sing manghan ba yade haiba wild sangi hukumbu lawmaker amana singnarakpa asida lenga ng michang mikhai naiduna leithoklabadi WBCC Manipur na tumina leithokloi hairi Manipur lenga ke Art and Culture Tourism Department amadi Yangon gi Mijima TV ki senthang makada Heroes Foundation asinduna Roots a musical journey of Northeast folk music and instrument haiba theme da folk musical event ama pangthokadori Hiram masiga mari lenana ngasi haingang gi ibado marging polo complex ta leiba eco lodge ta pangthokiba paugi mifam amada folk musical artist amasu oiriba how music exponent guru Riven Masangbana thasagi kuntarukta Jain Manipur Dance Academy da folk musical event asi maruina awang nongpok lamdam singi folk music asi malem sinba thungna masak taknobgi pandamda pangthokpani masina maram oiraga music ki kuthangda Myanmar amadi awang nongpok Bharat ka afaba mari ama sagatpa ngamlagani masida sunatana asiguma thoram asina aikoi mioi ba khunai gi marakta nungsi sanaba hengat ngamgani haike Music and culture have always traveled across border and boundaries, and we do not need to have a common language to enjoy each other music. Ashiki theme de koina. Ashiki munungsida tawdi hai apaba poti lakpa yagira true music de habigi pot the khalaga misi theme de tawraga koina ngisi sida pulibni music ki feelings ki heart to heart ki poti connect ebi yagni da habigi potu da sharga koi sagat pasida 26 June da koi Jain Manipur Dance Academy da koi pangthokni pangthokoi ta pasida asiki state asiki folk musician aphawsu art and culture khoina hapire harga mpum pha ningai koi kan honna jari habisi aina si press conference pangthok impoan Nakalamuronda paugi mipamaduda Assam gi Karbi Anglongdagi folk artist amadi performer Baba Funingding Kothar amasung Tai Ahom tribe ki folk artist Dr. Prasanna Gogoina thasigi kuntarukta awangpok Bharat ki tongan ba furup nipan ge folk musical artist sing na saruk yaduna pangthokodoriba folk musical event asigi matangda magi oiba mot kya su phongdona rakhe Music has a platform, it is a medium for us to get connected, and through music we can win the hearts of millions. So through music we can change the world. This is what I believe, and I'm so honored to be in part of Roots musical journey, and thank you so much Hero Foundation, Mijima TV and friends in Manipur. So out of the 6 tribes, I am also one of the Thai Ahum tribe representing our Thai community. So thanks to Hero Foundation for giving us a platform to research on us. We have to research again. So I think the Department of Art and Culture, then Tourism Department and Mijima TV, they are also taking great initiative in bringing our own culture and traditions alive. Thank you.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯒꯤ ꯀꯣꯜꯂꯤꯛ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯅꯨꯡꯖꯦꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯂꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯅ ꯆꯟꯖꯕ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯀꯤꯆꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯤꯆꯟ ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯀꯤꯆꯟ ꯔꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯖꯦꯡꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯥꯏꯁꯣꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9077124214ꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ DS Enterprises ꯀꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯐꯦꯌꯔ ꯀꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ 2019 ꯊꯥꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯐꯦꯌꯔ ꯀꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ, ꯅꯦꯄꯥꯜ, ꯚꯨꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯡ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ My name is Kumkum Gangmei. I'm a student of COMET. COMET's teaching techniques and tips for exam were very helpful. The teachers are very supportive, which inspired me to do well in my exam. I want to thank COMET for guiding me and supporting me throughout my preparation for the exam. In my opinion, COMET is the best coaching center. ब्रेक मतुंगदा मयाम तराम नोक्चरी हौजिक मखा तब पाउ पिजरी एमसुना डीएम यूनिवर्सिटी की थबक थोरम खुदिंग थिंजिन किबा अदुबो सगलदुना यूनिवर्सिटी असगी मखादा लेबा कॉलेज यूनियन के अपुनबा महिरोय लुप अमा ओइरिबा जॉइंट स्टूडेंट फोरम ना ngasi पांगथोकदबा अहानबा सेमेस्टर के काउंसलिंग तौबा थिंजिन खरे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा जॉइंट स्टूडेंट फोरम के कन्वेनर युमनाम रमेश ना धनमंजुरी यूनिवर्सिटी दा अहानबा सेमेस्टर तमगदबा महिरोय सिंग के काउंसलिंग मखा ताबा नोटिफिकेशन अमा थोक्त्रिबा फावबा अथिंबा थमकिगनी University Association of Indian University da affiliate fangdabana maram oiraga inter college east zone amadi tongan ba activities kya gi kanaba fangdan leiri amadi oja sing asida post graduate ke class laholaga ngasi fawba recognize tobidaba asida natana academic council ama semduna university asida chatnariba syllabus asibu approve tawdabana ngasi gi khongjang asi sangchinbani haike DMU की लेफम थोपा मचासिंग मरु ओइना हाइजरबदा अखोइगी DMU असि AIU दा एफिलिएट फंगद्रे अमदि मेंबरशिप फंगदबना मरम ओइरगा अखोइगी इंटर कॉलेज ना चिंगबा इस जोन अमदि कल्चरल की मिट कयाम दा अखोइना सरुक याबगे अयाबा फंगद्रे मेंबरशिप ओइदबसिना मरम ओइरगा अमदि ngasi अखोइगी लैरिबा कॉलेज असिगी चनरिबा DMU की अनुभव सिलेबस असे एकाडेमिक काउंसिल अमा सेमगा यूनिवर्सिटी ना अप्रूव तबुइगदो मसिमुसु रिकॉग्नाइज तबुइद्रि अमदि ngasi अखोइगी यूनिवर्सिटी असिदा लैरिबा ओजासिंग असि PG ददि एंगेज तबुइरगा लाइक तालगा मखोइसिंग असिजु रिकॉग्नाइज तबुइद्रि अमदि अखोइना अंडर ग्रेजुएट ने हाइना तुमक लैबिरि अमदि स्टाफ सिंग अमदि ngasiगी रेगुलर ओइबा BC अमदि अखोइ रेस्टार सो हापिद्रि ngasiगी यूनिवर्सिटी असिगी ओइना अमदि ngasiगी अखोइना चंगसिनजरिबा खोंजंग असिजो अखोइ एमसुना हौदुना चंगसिनग्रे ममांगदसु मसि अखोइ JSF की माइकैदगी फुली सपोर्ट तौजरि अमदि JSF की माइकैदगिजु काउंसलिंग असे मखा ताबन नोटिफिकेशन अमा थोक्त्रिबाउदि अखोइ JSF की माइकैदगिजु थिंजिनतार नाकलमरोमदा यूनिवर्सिटी असिदा ngasi काउंसलिंग तौगनि हाइखिबा दुना मरम ओइरगा अनकपा अमदि अरापा मफम क्यादगी काउंसलिंग यावबा लाखिबा महिरोय अमदि ममा मपासिंग गेट ममांगदा लेफंदुना थमखे थौंग अदुगी मतांगदा वाफम कयासु फोंदोनरकले अखोइसे सिंना हायरादि वाना लाकबने चाकसु जादबिदाको ngandana dum lagraga tawdabase sin hairadi nungaidi ase sikombase yam thuna ko yam thuna to badi pame ase sumaina haidi college na haidi ओजागी साइटैना एडमिशन तौनेना लायदना काउंसलिंग तौरनेना दुगा एमसु की साइटैना यारोय मु हाय दो खबरदजु फजना ममुताना जु पिबिद्रे मरोंदो फजना दो लाकै लागा स्माइना जु तौबदे नुआइते अतोपा कॉलेज के जु लमा काउंसलिंग एडमिशन लोइनाग्रे यामबना अदुगा अखोइना सेदा लाकै लागा तौदबि लेबसे नुआइते अखोइ स्टूडेंट इन अखोइ एमसु अखोइगे लाइरिबिसिगा अखोइगे कॉलेज की लाइरिबा कनसिंगसिगा मनोंग अनसिंग लेनदब पाउ फाउंडब दोम लेबे सिमदि अखोइ पेरेंट्स साथि हम नुआइते अदुगा एमसुना तौबिरि पोसिबदि यूनिवर्सिटी की दमता तौबिरि पोसिमदि पेरेंट्स थागचायनी अदुगा तौबदु कॉलेज की साइट की
मनोंदा सुगुम्बा इन्वेंसिगा कायमदा अनथिंग लेनदबा मा ओना उबो अखोय पेरेंट्स उबसे सिमदे अखोय जाम पेंजदे मासी मतुंदा थोंदन होना बियो दुगा अखोय कॉलेज की साइड तकिसु यूनिवर्सिटी की साइड तकिसु अखोय समाना पेरेंट्स सिंग ngarang dagi समाना अखोय नुंगांग की इंपैक्ट पाउदा एमसुना समाना थिंग बथमनि खोने हाबसिदा कॉलेज की साइड तकिसु मासी समाना तौनि खोने हाबनि चिंबा अखोय अथिंग बसी अखोय मतम खरा यथोन खोने हाबनि चिंबा ngasiबो खोजि पुंग 13 तार बोंगदा यूनिवर्सिटी साइड तकिसु कायम फोंग तबसे मासा पेरेंट्स की साइड तगि याम नुवाजदा पेंजदबा सम फाउजे मोइना तालिब दाबी सो अदुम यानिंगेको अदुगा मोइना हाना खतंग एना नुवाइतबना हाबदि फ्लाश तौबा हाबदि कैनोमा तौबा हाबजे हाना नोटिस थोपके खन तागदि सिमा लै हागदि मोइना हाना होय हानि नोटिस अमा थोतोबदि फैबा यथोपदो दका ओबदो अदुमदि फै अदो मोइनाबदि हौजि हाय अदो ngasiगि दि मेथोतो ओइरबने बसन तौरिसे अखोइसे अदुम गाइदैरा अदो पामबदि हौजि कासु ओइररोयबा सक्सेस तो यथोपदि अदुम तादोइनेबा सिदि मरीसुबा IRV की जमांडर हौजिकना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो यूनिट अटैच तौदुना लेरिबा एस बोपेना लुसिंगबा कमांडो कांगबो अमना ngasi ayuk pung 13 ge minute nifurom taba matamda इम्फाल ईस्ट के तेलीपति दा लेबा कालीमाई मंदिर मनाक्तगे ड्रग लारोनबा मा फागतख्रे फारबा मे अदुगी ममिंगना जी कालिदास देवार अतोपा मिंग दास सही कुमापन अपोपा लेखिद्रबा मुनिथान गांधी कवी मोरे वार्ड नंबर 5 तगनी हिरमसिगी मतंगदा ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा एसपी जोगेशचंद्र हौबिजमना फारबा मे असि वहम वहम सथबदा म्यांमार दगे मे अमना पलम सिंग असि गुवाहाटी दा लेबा मे अमदा खुसिनना पिरखिबने फागलवा WY टेबलेट असि मालेम गी कैथेल दा चौराकना लुपा करोड़ अमगा लाख यांखै ओइगनी मे असिदगे फेस चनी चनी यावबा WY टेबलेट पैकेट सहूंगा मरिफुद्रा मोबाइल फोन अमा सिम कार्ड अमा पान कार्ड लुपा लिसिंग अमा यावबा वॉलेट अमदी अंगांगो मसुगी मारुति स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर WB20AZ1894 अमसु फागपंगमले मखाताना आइनगी ओइबा थबक लौखनबा पोरंपाट पुलिस स्टेशन दा केस अमा रजिस्टर तौरे हाइखी Evaluation and Examination of Reforms Unit SCRT Government of Manipur Nasindana Question Design Blueprint and Module Question Haiba Hiramda Numit Mangani Chupna Sathagadaba Workshop Ngasidagi Hokre DM College Campus Iba Idusta Hall the Pangtokiba Workshop Hongdopagi Thoramaduda Saruk Yakiba SCRT gi DDO Jimji Tinguzamna Matam Matam Gachunaba Question Sing Sem Haibasi Mahiroi Singi Oinadi Yamna Tangai Fadaba Mani Maramaduna Ngasigi Oza Singi Oiba Workshop Asi Pangtokpani Ngasigi workshop asida elementary oza yankhairom na yari haike at the end of the ngasagi workshop ngasi tarik 19 da loiba nume sida akoina expect tawrise oza singchina ngasi akoina mani manga ni sida ta iba knowledge si mayam se puraga school da chhatra singda amuk hanna ta aga akoigi oza chhatra singje afaba education ama porakpa aduga society sibu amu hanna mapung phaba pandam da akoina SRT nam sigi workshop se pangthok chapani thank you Apunba Manipuri Matamisa Kanglup Amikna Mahaki Matakta Surakliba Maralgi Matik Saba Kudam Sangdam Putopangam Labade Punsi Supa Isaidagi Potakige Karigumba Ngamdragana Kari Taugudo Ribano Haina Lamdamasigi Saisakpa Ranbir Tonana Amikta Hanglakle Masi Manipur Press Club Tapantukiba Paugi Pamamada Ranbir Namakatana Film Forum Manipur Amadi Amikpu Karigumba Hiram Amatada Tawayusita Balate Haike Ayana no long yang from the Tamjaning Badi Ayak Isana Mandi Tamna Sangai records na Film Forum Manipur Singna Zakiba Nadraga Tawai Usitana Dawjakiba Amata Late Amadi Taugi Hainasu Kanjade Ayak Amadi Tamna Sangai records na Film Forum Manipur na Tabiraka so course notice Amata Tawai the Buchakide Aroi with the Ina Punamakima from the Hajaningba Kanjaning Wadi Tamna Sangai records ki board of directors na Wareb Naduna Pangtok Chariba Tamna season 1 Ase Pashata Anaba Tawjaba project Amanate Lamdam Asigi Kangbi Ubidana Lairaba Masa Masagi Tongan Tonganba Haitho Sing Thoraba Kayaga Loina Jaraba performer artist sing Malem Gachoba Pambakta Purana Hona Jabani Lamdam Masig Inakolo folk traditional contemporary Lona Tongan Tongan modern form of music platform Pijadana cultural exchange Taunaduna Malem Gitakta Pangtok Chaba project Amani Tamna season 1 Habisi Malem Gitakta Pangtok Chariba reality event asi Eastern India Ani Subadu no Diskina Ahan Viveni Tamna season asi Lamdam Masig Tungi Chabu Manglan Kayaga Lona Mang Mangjariba artist sing dogi gateway oinaba ahan basarukni puna mangna lamdam sigi artist sing bu nuksibiu artist sing bu puning thawat biu ba oina project asibu yatkhai thingai bibagi mohta project asibu mai pakna ba hena angam mateng pangbiu Ningsing Bayai Tamna season 1 gi ani suba episode ta AJMS namna sakpa saklon oiribasu haiba isai ase Hindi saisake sayek
amadi isai mek hurali haibigi maralda Ranveer Thonabo film forum Manipur ga hiram amatada mari leinaroi haina thasigi taramapan lauthokki belaikrabani Segmai Kendra gi manung sanba Horong Kairel gi nauna saba loiraba mipun sang ngasi Kendra sige MLA Heinz Dingona sangaduna miyamda kusina kre mipun sang ngasi sana bo honabada lam katpi rakhiba amadi wakhal amadi pangal gi mateng pangbirakhiba khudimakpo thagatpa phongdok loduna MLA Dingona aikoi punamak amana amabu tengbang minaduna anauba sakhotpa Segmai Kendra ama ohenaba mangjil thana sangchin minerasi haiki Bhutan amadi Thailand laibak anigi marakta kunthra nipan suba oina diplomatic friendship ka mari lenana ahanba car rally ama lamthaki badu ngasi more da thunglakre ngasi Bhutan amadi Thailand gi kunthra nipan suba diplomatic friendship ka mari lenana pangthokpa ahanba car rally asi thasigi kunma thoidage Bangkok tagi lamthaduna laklaba matung ngasi more da thunglakibani hariba car rally asi da saruk yariba Thailand gi delegate sing asi tang kuntareta Myanmar India phawduna Bhutan tamna satkadori Delegate ki team aduda Bhutan da laiba Thailand gi ambassador T Sewangji Dorji amadi Thailand gi trade and commerce ki trade officer Pankosa Supongthong yauna punna Thailand gi delegate kun mathoina saruk yari delegate team asi ngasi ahing more gi Lora hotel da yarik laba matung hayang ayuk Nagaland gi Kohima gi dama khongsalagani rally aduda saruk yariba Bhutan gi ambassador T Sewangji Dorji na pawmi singa unaba amada ngasi more da thunglakiba car rally asi Thailand amadi Bhutan laibak ani gi kunthra nipan suba diplomatic relationship ka mari lenana Thailand gi tourism amadi trade and commerce ani na han bo oina sinduna pangthokpani hariba rally asi Bhutan amadi Thailand gi border ga thangnana leitabana India amadi Myanmar phawduna chatpani maram asina car rally asi Bhutan ga Thailand ga gi naknaba friendship khakta gi natana Thailand Myanmar India amadi Bhutan laibak singi marakta land route ama semnaba pangthokpa rally amasu oigadori haiki ICP, basically we are making use of the border checkpoint to continue on to Bhutan. Okay, sir. How do you feel about India after you reaching here? After reaching here, बहुत खुश. And what about the journey? Journey tiring. We've been averaging more than 10 hours every day. So I think everybody is excited. I think my friends from Thailand, they are probably the first ones to cross the ICP here in Moray. Maybe you can ask them how they feel. Ngarang Moray Ward number 3 tage Eastern Science School da hogdokiba numit mangani student sathagadaba state level integration camp gi manung chana ngasi camp asida saruk yariba tongan ba district singi youth singna Moray town gi akoibada rally ama satkrai save our environment save our youth amadi unity in diversity haiba play card sing paiduna satkiba rally adu Eastern Science School dagi hauraga NH 102 Moray lambi fauraga Moray Kaitel Moray Police Tali Road amadi Turel Wang lekai fauna amuk school asida langtumpham oiki ayeng ke masiki saruk ama oina youth singna social service amasu pangthoklagani haiki paugi meraktan atin babre matangalong minase Hello Hello pakhong ama chalake chalune chahi amagi plan tawge haradi o phau pambi thabiyo okay chahi taragi plan tawge haradi u pambi thabiyo chahi chamagi plan di ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo icha kaina afaba school haidi lanai coaching tawgi awaba lehendaba school du da dum changnai coaching tohonba mama paga chamana na warak watembi ba gym aerobic dance football thangta mamang da 12 exam gi topper su puthokraba khwaidagi chawba nanba khwaidagi phaba school last ba khong kari school no Slopeland Public School khongjom chumabra chumme yam khangi ko yes only Slopeland Public School khongjom Gitam University Visakhapatnam da BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidates singna admission to bibi yaragani campus manungda masagi hospital leizaraba medical college ni room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year food and accommodation rupees 45,000 per year first to fourth year same fees
MSc Nursing in NPCC, fees Rs 1.5 lakh per year. Food and accommodation Rs 45,000 per year. Eligibility BSc Class 12 pass, Physics, Chemistry, Biology and English 60% in aggregate. Manipur ki mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission taubiba yagani. Subnataki seat 15 khaktani. Akupa marol gidama contact taubirau Educare Zone near Bosem Babupara, phone number 60090622261 natraga 87940262277. Break ke matungda makatapa pawmu pijare. More Police Commando amadi nipum doi suba Assam Rifles ke kangona More Bazar da frisking amasung checking tawbada Maruti van amadagi yamnaba yungang sing phagat khre. Farba mi adugi mamingna Andrew Lamkang kawi New Lamkang kuntaktagini. Magna tongduna lakiba Maruti van adugi registration number na MN01S7266 ni mangondagi almost quarter bottle Manipudra mari half bottle nifu nipan Aussie Blue quarter bottle nifu taret McDowell half bottle Manipudra truk amadi quarter bottle kunmari phagat pangamki. Chorokna lupa lising nifu nitoiga chamapan lomgi oigani. Farva Andrew Lamkang polam sing aduga konana makata va aingyo iva thabak sing lokhanaba More Excise Department da kusinakre. Amoromda More Police Commando gi kanguna akaknaba pawmo fangbadage ngarang numidang wairam pung marigam minute kuntrarom taba matamda Imphal More lambigi kwatha lamkhaida check topgi thabak chathavada Imphal dagi More tamna lakpa Tata DI registration number MN01281586 ama se sang yaudana purakpa urea bag chamaga marik phuga konana mioi hum fare mioi singadu faraba polam singadu ga konana More Police Station da sinakre. Regional CRPF Family Welfare Association RCWA gi kunmari suba kumon thorom ngasi langjing asobada leiba Group Center CRPF ki auditorium da pangthokre. Thorom aduda RCWA gi President Dr. E Nandini, RCWA gi member Aditi Singha, Sangita Singha, Nishita Devi amadi RCWA gi member singna athoiba mithunglen sing oina saruk yaki. Nat ki oiba thorom kya pangthokpana mapung oiba saktam oikiba thorom aduda Dr. E Nandini na RCWA gi Thausil Thorang amadi wakolon gi matangda marik chumna wafum kya thamki. Assam Rifles ki Civic Action Program gi makhada Mapan Super Sector Assam Rifles na sinduna ngasi Wangwal gi Integrated Rural Development and Educational Organization IRDEO da nongmagi oiba Mega Medical Camp ama pangthokrai. Thorom aduda kuntaruk suba Assam Rifles ki Regimental Medical Officer Thawal District Hospital gi Civil Doctor amadi IRDEO gi medical staff singna akhanaba angang chamanga henbada lemna laing phanganbata natana hidak langthaksu yenthoki. Loinena chatpa ngamdraba angang amada wheelchair amasu kusinaki. Thawal gi ADM Radhakanta IRDEO gi secretary amadi Thawal da leiba children home singi staff amadi angang sing sharuk yaduna pangthokiba kem aduda nongju pantha lakpaga iroinena nagan balaina layong singdagi matau karamna ngakthokani haibagi matangda mamutana khanganki. Children are very special. Children are the future of this country. And we need to take care of our children. And I would like to thank Assam Rifles in particular for giving this project to us so that we could provide this great help required to mostly the children from the orphanage who are the beneficiaries of this medical camp. Sahi asigi oina bosem kosem amadi CBS ina loba class 10 amadi 12 ki parikhada chada humpugi mathakta fangduna mai palakraba sapam sagai gi mahiroi singda asam khudol piduna pungning thawal khrai. Ngarang Imphal gi Gem Hall da pangthokiba sapam sa Family Foundation gi anirak suba Meritorious Award yenthokpagi thoramaduda sagai asigi mahiroi humbudra sanaroi ahum amadi handak pangthokiba NEET parikhada mai palakraba sapam Deva Babo da achamba khudol piduna pungning thawat ki. State Blood Cell National Health Mission Manipur gi senthang makada Muga Tronglaubi Bharat Vikas Parishad Moirang Kendra Lion Club of Moirang TYDC Tronglaubi Jenims Blood Bank na puna khusamnaduna nongmagi oiba voluntary blood donation camp amangasi Tronglaubi gi library hall da pangthokre. Thoramaduda Bisnupur district da leiba voluntary blood donor singna EPK Nakalamaromda blood donation camp aduga mari lenena awareness program amasu pangthokhe. Loinena Jenims Blood Bank ki MO in charge Dr. K Surjit amasung CHC Moirangi Ayush ki MO Dr. KHS Umanandana awareness program aduda resource person oina wangangki.
Unique Wildlife Protection Committee na leptana satharakba lamlaki sao section ngak senabagi saruk ama oina ngasi ayuk anganbada yamna toina lamlaki sao section lalonbagi pot puthok pusin tawre haibagi paw phangwadagi Imphal West amade Kakching Jilla anigi lonaba mafam amada miyai khara chingnabadagi check tawbada makhoidagi yonaba purakpa more hangoi haina khangnaba Indian bullfrog bora khaw ani fagatkhre fagalaba matung mafam saba yengduna thadokre haina committee asigi Information and Publicity के Assistant Secretary Laisram Dolina के चेरोल अमन हायरकले चेरोल असिन मखा तारकली बदे मोरे हंगोय असि Wildlife Protection Act लिसिंग अमगा चमापन हुमुद्रानी थोयगी शेड्यूल मरी की मनुंगदा ngakतुना थमलिबा जीव मखल अमने हायरिबा जीव मखल असि फाबा हाटपा ललोनबा अमदि होटल रेस्टोरेंट सिंगदा योलंबा थेंगरबदि Wildlife Protection Act लिसिंग अमगा चमापन हुमुद्रानी थोयगी मतुंगिना फाइन ओइना लुपा लिसिंग कुनमंगा नत्रगा सही अहुम कैसुम संगदा लैबगी चेराक फंगबा याय हारिबा जीवसिंग असिबु पुरमलिबा मिय अनिदुगी ममिंगना टेक्सम मनिंग लेकाइदगी सोइबम सनातोंबा अमदि लांपोंलापम राजमणि कवी पाउगी मरक्थन अतेन बब्रे मतंग लौजरी Smart Universal Academy da class 9 tamlibi mahiroi Elangbam Reshma Devina Indian Space Research Organization na sponsored taukiba Sri Harikota amasung Nesak Shillong da pangthokiba Young Scientist Program da mahakna group leader oiba group aduna identification of water by satellite imaging haiba project asina second position tarakpada school management teaching and non-teaching staff Smart Universal Academy na nungaiba amasung apenba phongdok break ke matungda makhatana pau pijare Reserve Bank of India RBI ge Monetary Policy Department ge in charge oiriba RBI ge Deputy Governor Biral Acharya mahaki thabak ki matam loigadaba tha taruk walingai da thabak tagi pothakre handaki asiga tharaga hokiba tha taruk ki matam asida RBI ge oina anirak suba high profile resignation oiri hokiba sahi lisingani tara tarukta Patel na governor oina pukraba matung hokiba sahi lisingani tara nipan ge January 19 da Central Bank asida join torokibani RBI ge oina hojik Deputy Governor ahumna thabak tawri makoi sing adudi NS Miswanathan BP Kanungo Amadi MK Jenny Panbayabadi New York University ge Economics ke Professor Asarya Sahi Ahum ge oina Central Bank asida appoint tawkibani Mizoram ge Chief Minister Zoram Thangana Union Civil Aviation Minister Hardip Singh Puri da flight ki bara gi mamal hengalakpaga mari lenana aiba cherol piduno khangan krai Civil Aviation ge Principal Consultant Wing Commander Jo Lalming Liana haikibada State Chief Minister na Aizol Kolkata amadi Aizol Imphal flight ki bara gi mamal ka hena hengalakliba asida complaint ama thangat krai Chief Minister na bara asi hanthanduna Constitution ge Article 13 da yauriba chapmanaba mityeng na yengba haiba dusu ngakna chatnaba ningsingke Mile Manipura sangba minute kun khakta changba Aizol dage Imphal fawgi flight ki mamal asi Air India ge oina lupa lising taret ka chamapan yangkai lawi adubu mile chahumga kun manga sangba Kolkata dage Imphal fawgina lupa lising humga chanipan dage lupa lising humga chamapan fawba oi haina jona pan ke panbayabadi Jet Airways na Aizol dage makoi ge service tokraba matungda Mizoram da Kolkata da direct air link ki service asi Air India khaktana tawribani hojik amuk sanabagi pau phongbigani Pokpi Youth Club JYC na sinduna Jaril Pokpi Playground da team tara truk na saruk yaduna sa tharakliba JYC Challenge Football Tournament ngasi lotion kre SYC Jilgal Tournament asigi mapu oi kre lotion bagi thorom adu da Social Worker and Buddha Chandra Singh SP Jiribam M Mubi Singh Social Worker MD Saddam Hussein amadi AJSA gi Secretary Ashok Kumar Singh na athoiba lengbirak pasing oina saruk yakhe thorom gamari lenana cultural troupe kya na jagoi isai kya utuna thorom adu hena mapung phan ke ngasigi Sanakiba final match aduda SYC Jilgalna Jury Police Team bu Panjil amasinoda maitiba piduna tournament asige mapu oikibani SYC Jilgal gi mai pakpagi Panjil adu jersey number 6 Isaac Lalmal Swam Marna Sanke District Youth Affairs and Sports Thobal na sinduna tha asigi kunma thoidagi Thobal amadi Kakching District oina Wangjingda leiba District Sports Complex ta satharkiba humpusuba District Level Subroto Cup Football Tournament Under 14 ngasi sanakiba final match singda Kakching District oina Kakching Wairi High School na MMSJ bu Panjil ahumani da maitiba piduna champion oikre aduga Thobal District oina the New Model English School na Mahakalamba tawgadaba Springfield English School gi team laktabadagi walk over fangduna winner oikre hayeng Under 17 boys amadi girls ki final match sing sanaragani Hojing ngasi nungtil fong hiba Manipuri pauche singi marube paumung puni yang minase
Kangla Pao, Nan Manipuri Amadagi Imphal East Police na WY table listing Humdra Nipan Fare. Truck accident Tokpada Mui Mari Sire, Marina Sokpadagi like a Nakre. CPI na Sarkari Matata Anova Kungan Kayasang Silagani, Sotin Kumar. Pandam, Chief Minister na Behang Kulda Police Outpost Hangdo Kre. Imphal da Famlaga Manipur Ngakpa Yaroi, Chief Minister. ML na ain kai na ching lebak kolamba live activity, lebak kolamba gari sing legang na fagadlu, WBCC. Lupa crore ama makhai gi mayai ka bachinja ka konana mayang ama police na fare. Drive chathaki ga dauri. Manaba, DM University ki wathok chauthoragli. Undergraduate first semester ki counseling chathan khidre. Chief Minister na Indo Myanmar ngam khai da leiba Behang da police station ama hangdokre. Aroi bada moriba pawmu kana fangbigani. Nongna sabal oireba Behang Police Station Chief Minister N Birena Sangakre. Behang ani suba border town oina sembalagani haina Chief Minister na laukokre. BJP na lauktokiba policy program amata mai pakpa ngamdriba si miyam na pamdre takpani haina CPI ge Manipur State Council ge State Secretary L Sotin Kumar na phongokre. Amade truck ama lokha da tasin bagi thodokta miyoi mari laikhidre atopa marina aruba phibam da sokpadagi ICU da leidri. Ngasi gyoina di matang sida Manipuri Paulai Jare Times of Manipur News yang beri basing bam kana kurum jare.